Иван Яковлев шуралныранба шыр жетмел вежі жылы жетірі. Шавнамай Чавашсем бурнаган түрлі регионда тыванлы хуя везем, шаврасы делзем ертіреш. Тепленерек Алексей Енейкин галазы гыдардать. Тована сана лаяхи, ай-яй-яй лаяхи. И bir келесі шүресің, ай-яй-яй шүресің. Иван Яковлева журатны кынна күшке жәрі хынасене яланақ тарават. Ендешсем келзе жүрені мұқтавлы ялхалықне вайхыват парза бұрат. Каска бурдаттык был, он загает, а синзем вилзесini bir хамырда, сямаколна пырда и илемлене пыр. Ягала пырда. Там завусь, туры булуштыр, сиреде, пиреде кундат тел булма, тарлетырдасын, вай булат, хват булат, эссем буласы. Яковлеван пархадарлы жезімбе хавхаланза бұрынаган земдұрышныбе, иртні жүлзенже кынна күшке сама елемленже. Уйрымах Иван Яковлевич журалны жүрт вырыненжи часовнена, ялдан духно паллы жинзен яжебе ұшны азуны вырынне балыртмалла. Кунда халі пызы гуявзем ергелемелі кану барге дебур. Шагында Тударстан Республикинже Чывашлық тапсадыны изизинет. Кыжал Тударстанра тыван челехезен тада халықсен туслыген шулдалыге бұрать. Шавнамай уйрымах кунда мероприятие земжилай. Чывашла мероприятие земде. Хали берегаларыш, шулла тада дебір мероприятие булате, кыннагушке дырықнеде, шамрық сене бұштарашы, кунда курат пыры падембех кыннагушке шкулен территорине пиде илемлетсе, бідерне район администрацияне, коллектив ругучен мухтат пырдавдыват пыр, тазатны, кундах певечавны, кундах сцена, кундах спорт площадки, кундах саксемлартны. Шивых вғытра кынна күшкезем тован ялы бірге кенеге ғыларма қадырленеші. Она пұқса қадырленеде. Әсем кынна күшкенде вәрезек тұрашы дезесінде ұтлашы зымақ болмасты. Паллах көсіне дұтсалыма Яковлеван войы бире бұлыш садырад. Үрі әшті ваганзене аслы патриархы мұрын сынары бірлештерет. Яковлев палығы өмне чечек хума бұғыннызем, пәрін хышын дебре күнда хыватлы зывызем жырандар жеш. Аваллық паттыры бұлза, хевелі вайлық пад ұлза, пәрі еспадын халықна, ұжа даят пыр балықна. Хисеплі делегация течі хулынчи шавразы дел давра ертнәш пужа худшынжы. Она чываш ширулықне ергеленеренбе шыраллы жул жетнене халалларыш. Унда тован зымақлыға упразағы варасы, она малалла адаландарасы жинжен зымақ быжы. Чываш литературине, чываш чилихине педерес марче, ебір келзе жүресче, чываш республикинче писательзен ширма вайхали болдырче, візем кенегізем тұқса вулавышсенже, візене вулатчырче пирін шиднегензем. Шубашкарда вара халық наци вулавыжы уменжи Яковлев палығы уменжи бұғынжы. Чываш сене шуттағыларны верендегене мәре азынза, оның халал замахызене аза елжі. Яковлев халализем, візем кевелмене балазем. Семье ширип пулзасын, обществода вайлы буле. Общество вайлы булзасын, палах патшалықта ширип буле. Пирин вара тірлі бұрнышеніземде самаях адананза пума пулдарыш. Чываш чилхи күнне товай районенжи еніш нырваш яленжеде шүллі жайра баллы дұрыш. Күнді малдан хиш кула шобах Иван Яковлев учны булна. Вол шуртра халі музей. Чываш ширулығын шыраллы жүлне тада Яковлев халалне шырныранба шыр жүл жетнене халаллаза, күнда пызы гуя вертірі. Район халықне Шубашкардан бұны паллы бұлдарулы хушкынызем чаплы концерт парнелеріш. Культура жүрденже вара Чываштенен Тавадевишле юнержин Геннадий Козловын эшезен гураве ұжылжы. Шубашкарды трактор музейде халық фалли пызык парне қадырлені. Чываш чилхи уявы Иван Яковлевич пехилне ошратыцан, тован халықын пуян елы ергебе чилхи малашнеде мұнашлы буласыне жиріплетрі. Чываш енгіларым валли Алексей Енейкин, Артур Галкин.